Riwattu pak bosiangi pole, perlu nariak karitutui sakka rupa lasa yene sawe riwattu pak bosiangi pole. Rapana lasa tipes, lasa diare, na lasa semenamo. Nia sawena lasai na sabari wewek kawang enrengena unroi namo masereng, napa pole sakka rupa lasa yene perlu riak karitutui makukue. Pada na podangi surveillance puskesmas lompoe, alena ihda novita rilalang asirun tukenge, risiare are eso purlaloe. Di puskesmas Lompoe sendiri itu yang paling banyak itu untuk sementara ini bulan Maret kemarin itu masih di void terkait sama higien perorangan kan, kalau keluar jajan sembarangan bisa, sama diare enggak terlalu ini, masih di bawah tifoid. Sama yang perlu sekarang ini banyak demam berdarah. Dan ini apa imang? Nia ritaungi gangkana ripaca purang ulat telu, nangkana telu puluh siditau malasa na kena lasa tipes, paima 20 asera tau malasa diare, na 4 tau na kena lasa semenamo. Poleri puskesmas Lompoe, Erwin Pare TV, Mapara Palau Resese Lebireta.